Kugeza ubu biragoye guhita wemeza ko ikipe ya APR FC izakina imikino nyafurika ya CAF Champions League mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF ryemeje yuko rikomeje gutsimbara ko ikipe ya APR FC igomba kujya gukinira i Lumumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Situation ihagaze ite? Ese ikipe ya APR FC ko yongeye kujurira, CAF iraza kumva ubundi busabe bwayo nyuma yuko mu minsi yatambutse yari yasubije ikipe ya APR FC iyisubiza yuko nta kindi cyemezo ndetse n'ibyo ikipe ya APR FC basanze irekarama nta shingiro ifite igomba kuzajya gukinira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Aigle Noir izakira ikipe ya Aigle du Congo plutôt izakira ikipe ya APR FC muri Congo Kinshasa, nayo ntabwo ibyumva neza yo situation yayo ihagaze ite. Byose ni bimwe mu byongeye kuza tuganiraho, turaza kurebera hamwe ese APR FC yajuriye, none mu byo yajuriye ni iyihe ngingo nyamukuru yashizemo itari mu ibaruwa ya mbere, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye turebera hamwe ikipe ya APR FC umwanzuro ishobora kuba yafata ndetse n'ibindi bihano bishobora kuba byayifatirwa mu gihe umwanzuro yaba yafashe ari umwanzuro kuba itakina iyi mikino nyafurika. Birumvikana CAF Champions League, reka nizere ko umeze neza cyane, nizera ko by'umwihariko wamaze kuhakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba utarayikora ikora nonaha kugira ngo ujye uba umwe mu ba mbere bagerwaho n'amakuru ya APR Nyamukandagira muri rusange, ukayabona mu ba mbere, ndetse amakuru yizewe aba agiye afite fact zigiye ziturutse ahantu henshi hagiye hatandukanye. Reka nizere ko umeze neza, ngwereza ikaze muri iki kiganiro kitari buze kuba kirambirana, kiri bubare iminota mike yambabwira byerekeye kuri ekipe ya APR FC ndetse ni Aigle du Congo hagati yabo ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afurika CAF. Mu minsi yashize nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF ryakiriye ubusabe bw'ikipe ya APR FC nyuma y'uko bamenye ko bazakina n'ikipe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibasaba yuko bakwimura imikino yabo ikabera ku bibuga biri net, ndetse bagaragaza uburyo ingingo ebyiri zirimo icyorezo cya Ebola ndetse n'ikibazo cy'umutekano. Ariko CAF yagerageje gusuzuma ubusabe bw'ikipe ya APR FC ndetse irababwira ati mutange, irongera basubiza basaba icyo twakwita nk'ibimenyetso. CAF iyo nono iza kubasubiza babwira yuko ubujure bwabo nako Prito ubusabe bwabo budakunze kuba bwakwemerwa, ndetse CAF itsimbaraho ivuga yuko ikipe igomba kuzajya kwakirira muri Congo Kinshasa. Ikipe ya APR FC ntabwo yanyuzwe n'uyu mwanzuro, ari nacyo cyatumye yongera kubwira muri Ferwafa ngo babwire CAF, kubera ko iyo hari kuba communication na CAF ziba hagati ya confederations cyangwa se ziba hagati ya ma federation ndetse na CAF, hagati yabo bombi kugira ngo nibo baganira. CAF ntabwo igiganira na ekipe, babwira muri Ferwafa, ndetse uyu bakompoza mu cyumweru cyashize muri weekend nibwo basabye Ferwafa ko noneho bakompoza indi lettre ijurira umwanzuro CAF yari yatanze mu gihe abura iminsi igera kuri 12. Kuri uyu munsi turimo turavugana yatukuyemo harabura iminsi igera kuri 12 kugira ngo umunsi CAF yatangaje APR FC bizakiniraho i Lumumbashi ube wagera. Ikipe ya APR FC rero yongeye gutsimbarara ku ngingo yari yatanze, ndetse ugiye kureba mu byo yari yavuze n'ubundi by'icyorezo, icyorezo gikomeje kugenda kiyongera hariya mu karere, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza cyane umunsi ku munsi iki cyorezo hagenda haboneka abantu benshi bandura icyorezo cya Ebola, ari nazo mpungenge ikipe ya APR FC yatanze. None ngo hari indi ngingo barimo bashize muri iyi baruwa ivuga yuko, murabizi neza ko abantu bavuye muri Kongo berekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abaza mu Rwanda, hari iminsi bamanza kumara mu kantu kameze nk'akato kugira ngo barebe niba nta cyorezo baba bazanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nacyo kintu baporopoje cyane kuri icyo kijyanye no ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyangwa se n'ibijyanye na Minisante. Bavuga yuko bitewe n'amabwiriza igihugu cyashizeho yuko nta muntu uvuye muri Kongo cyangwa se wagiye muri Kongo ugomba guhita aza i Kigali atabanje kuba yashyirwa mu kato. Ari nacyo kintu abantu benshi nabonye barimo baragarukaho, kubera ko ni icyorezo cya Ebola. Nanone ugomba kuza ukamanza wareba, ukamanza ugashyirwa mu kato, nk'uko nabonye abantu benshi bagenda babigarukaho. Ari nacyo iyo ngingo abenshi bemeza ko bishobora kuzaba byakunda. Ariko indi ngingo ihita igaruka ku ruhande rwa Aigle du Congo. Aigle du Congo nayo ntabwo yishimiye umwanzuro wa CAF wo kuba bafata imikino yabo bakayijyana i Lumumbashi
ahantu Tepe Mazembe muri quartier ifitemo abafana benshi cyane, kubera ko i Lubumbashi na Kinshasa ni imijyi itandukanye ndetse itanegeranye habe na busa, ku buryo usanga abafana ba Tepe Mazembe ari ba bafana ba nyabo baba bakunda ikipe yabo. None murabizi neza ko Aigle du Congo ndetse ni ikipe yaje ije kurwanya Tepe Mazembe, urukumva neza ko barabizi neza ko bazaba bagiye gukina mu maso yo mukeba. Apare yuko ikipe ya PRS irimo iranga kujya gukinirayo, barabizi neza ko iramutse nagiyeyo yaba ifite umufana mwinshi kurusha ikipe ya Les Aigles du Congo, yaba isa nkaho ariyo yakiriye. Ikipe ya PRS rero amahirwe menshi ngo ahari nuko ishobora kuba CAF noneho yakumva ubusabe bwayo, kubera ko ngo byavuye mu biganza by'ikipe ya PRS, bishobora kuba byagiye mu buyobozi bukuru noneho mu nzego zo hejuru cyane z'igihugu, akaba arizo noneho zirimo ziradiringa kugira ngo babe bareba niba, ariko ibyo byose nibivugwa ngo barebe niba bareba uburyo imikino yashyirwa ku kibuga kiri netre nk'uko bari babisabye. Gusa nanone abantu numvishe, hari umwe mu banyamakuru bo muri Congo ukurikiranira hafi ikipe ya Les Aigles du Congo, nawe watangaje yuko hari ibishoboka ku kigero cya 80% yuko n'ikipe ya Les Aigles du Congo nayo irimo irareba ibishoboka yuko umukino wabo n'ikipe ya PRS utabera i Lubumbashi, ahubwo ukaba washyirwa muri Tanzania, kubera ko iyi kipe nayo irabizi neza ko nabo bafite ubwoba bwo kujya gukina mu bake b'ikindi cya kabiri, kandi nicyo cyorezo nacyo baragitinya, kubera ko banze gukora pre-season mu gihugu cya Congo Kinshasa, bakoreye muri Tanzania bajya muri Angola, ubu ngubu bari muri Congo Brazzaville, nabo bagize ubwoba bwo kuba baguma mu gihugu ngo ariho bategura imikino yabo ikomeye irimo irabafasha kuba bakwitegura imikino igiye itandukanye ya gishuti. Kugeza kuri ubu ngubu navuga ko ntabwo turamenya niba ikipe ya PRS izakina imikino nyafurika, kubera ko hari n'andi makuru avuga yuko ikipe ya PRS mu gihe CAF itaba yumvishe ubusabo bwabo yongeye kujuririra, CAF ikongera ikabutera utwatsi, ikipe ya PRS ishobora guhita yikura mw'iri rushanwa. Iramutse yikuye mw'iri rushanwa rero ari nacyo kintu abenshi bari barimo barahurizaho ngo ko ishobora kuba irimo irabarensinga ikareba ese turamutse twikuye mw'irushanwa byagenda bite, turamutse tudakinye ni ibihe bihano twafatirwa, bakabaransa bakareba ibihano ndetse no kuba bajya muri Congo uburyo bishobora kuba bihagaze. Gusa nagira ngo nkubwire ngo ikipe ya PRS iramutse yikuye muri iri rushanwa yahanwa imyaka 2 ititabira imikino nyafurika, birumvikana na amarushanwa ya CAF. Ikindi cya kabiri igacibwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 20 by'amadolari kugera ku bihumbi 300 by'amadolari, ubwo ni hagati ya miliyoni 30 z'amanyarwanda kuzamura kugeza kuri miliyoni 400 hafi 500 z'amafaranga y'u Rwanda ititabira, kugira ngo izongere kuba yakwemererwa kuba yakina imikino nyafurika. Nuko bihagaze. Ubwo ngubwo mukore subscribe kugira ngo muye mukomeje kuba muri hano mu staying tune. Ikiri buze kuba cyahinduka, buri update yose iri buze kuba ihinduka kuri iyi case ndaza kugenda nyibagezaho neza 5 kuri 5. Reka nshimire mwebwe twabanye, by'umwihariko nshimira abantu mwamaze kuba mwakora subscribe hano kuri The Sport Move, muri abantu b'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora wayikora nonaha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5 umenya amakuru agiye atandukanye aturuka muri equipe y'ingabo z'igihugu. Numvise yuko kabisa mbabwiriza n'indi update cyangwa se mbabwira indi update nuko bafite umukino wa gishuti ukomeye ari nawo wanyuma mu mikino ya gishuti bagomba gukina n'ikipe ya Al Hilal. Gusa nawo ndaza kugukurikirana ndebe byaho neza, ndaza kugenda bibagezaho neza 5 kuri 5. Reka mbashimire babwira ati nawe utaha, ciao ciao.